PSG boss Pochettino chuan PSG a contract chu zangni somni pathum thleng a pose bel ani. Real Madrid chuan an striker kumsum thuma upa Eden Hazard chu andu aya a thattok lo awangin Tony Pui hian chuatir an tuma a club lotel to na masa Chelsea chuan Belgium forward hi a chuakani chuan lak an tum don ani. Barcelona chuan an striker Antoine Griezmann chu shalandu a Chelsea ne na soizom ni mek ma se Tottenham po in France forward hi an be save mek bu. Liverpool chuan an captain Jordan Henderson chu contract chung changa in biak remna an nei thatpui theilawa heti lai hian Atletico Madrid PSG le Arsenal ti chuan Henderson hi laklu tumin ma an lo la ve mek ani. Liverpool chuan an midfielder Gini William thangtu tur an ngai ven meka AC Milan midfielder Frankie C chu lak kan tum don ani. Rafael Varane chu Manchester United nen chuan mimal inremna an nei thlap to a Real Madrid la minrem anti chuan United a contract sia ani mai. Liverpool chuan heng an player Nat Phillips Zakiri Origi te Hishal Antuma Nat Phillips si West Ham Burnley Newcastle le Brighton te chuan lak tumin ma an la meka Origi hi chu Borussia Dortmund in euro sompanga million in la katum don ani. Zakiri hi chu club ngai ventu an la umri lawani. Arsenal chuan solo players Menua Locatelli tu laglu tumin ma an la meka Locatelli hian Juventus zum adua ni ma sela Juventus lam hi suma harsan na an ewangin Locatelli hi Arsenal lam chuan an laglu arin ma zok Portugal le Juventus forward Cristiano Ronaldo chuan Juventus tu chua san tumni in media chin khat chuan atar langa kumsom thum baruka upa Ronaldo hi Juventus chuan PSG striker Mauro Icardi ne na intheng puyan tum ani. Chelsea chuan defender lagbel tumin PSG defender cha personal Kimpembe chu laglu antum ani ma se club panhe de engkara eng inbiak na ma ala umlau thung. Atletico Madrid chuan an right back Kieran Trippier to United in unlocked chuan Wolves right back Nelson Semedo chu lak antum don ani. Portugal ta na right back chati ila kan sui swalawang tin Atletico hian Semedo hi euro somni panga million in lak antum. Manchester United midfielder Paul Pogba chuan United a contract chu pose adu lawa United hit to ni puya chwa sana du thwa soibok PSG chuan Pogba chu euro somni panga million in laklu andu a ma se United lam hian PSG nena Pogba hi lak antum thau thawani chuan euro somnga million in laro se anti. Chelsea player Chorva Claudemi Abraham chu English club Arsenal chuan free transfer laklu andua lima sela Chelsea lam hian euro million somli in shal an phal thu an lau shil ani. Chelsea chuan PSG defender Marquinhos chu laklu tumin ma an la meka ani hi Tuchel players do pakhatani a chuwangin Tuchel hian an defender pani Christensen le Rudiger ti chu chhuatir an tum hmel. Bayern Munich chuan thu chhuain an player Kingsley Coman chu jersey number 11 haktir an tumto. Benfica chuan Torino midfielder Swaliho made chu an laglu thuan puang Benfica hian Swaliho laglu nan hian euro 7 million an senga kumsani somni baruk thleng cham turin contract an zia puyani.